برنامه خوندنا کوی برنامه کچاندی هنری و وجهی یا هفتانه هر روزا اینه دمجمر هفته ایواری به دماغ مشلوی لسر و پلن میدیای جواکی این رادیو یا وان اف ام گوه دارید. گهدارین رادیو وان این هجا سلاف بوه و دما و خوش به دخلک کنوده یا برنامه خوندنا کوی. شیخ سلو آنجی سیوی سلو یک جدنگ بیجیم بنگهینه یه دنگ بیجی جه و تیروکا جدایی کبوناوی باش نایزانی تی گوتن گود دمع افدال زینی که ده ده سالین 1700 و 1800 ده لحرم سرحد جیای دنگ بیجی سرملی مامت باشاب تم ده جواتین میر و آغایان ده ستران و کلام گوتیه او افدال زینی که ده دیوانان ده ددن بر هف و افدال زوراوی ده بر تی گوتن گودل شیخ سلو دکوه کچا سرملی مامت پاشا سرای لی مامت پاشا کچا خوان نادوی لسر سرای کلاما سرای مامت پاشا چه کریه دوی خلق ده امی جار کدن رونی بدن مجارا دنگ بیجی و هلبستی هر وسا باندورا دنگ بیجی سر نفش نو یه هلبزوان کرد و امی کلاما سرای مامت آغا جعالی هلبستی و بنرخینن وان مجاران امی بمیوان خوره هلبزوان جوان نبیره گنگشه بکن دما تا خوش به جوان دم باش خوشمان جوان دست بیکی گوتنه که بیجن وک نرینه که هی گلو دکارم بیجن گو دنگ بیجی بنگه هلبسا کردیه نه هم نکارن ببیجن گودنگ بیجی بنگه هلبستا کردی اجبر هلبستا کردی دما دست بیکر جهکی دن دست بیکر ام دکارن ببیجن دنگ بیجی بنگه هلبستا کردی بخشانه لید همان دمه دا او هلبستا کردی کفن ام بیجن آگوده دمه چوی ده هات نویساندن بری 100 سالان گلک جاران دنگ بیجیا کردی صدام سرکه بو بربوی هلبسته ده یعنی وقت مینا کم ببیجن گوهینا گنگشه جیج سر به مجاره هیم دستانا مموزینی آگو هلبستان کرد احمد خانه هونان دیا او بخوا گنگشه هید بیجن به اوج دنگ بیجی هاتیج دستانا دنگ بیجی آگو بناوه ممی آلان هات ناس کرن لی ام ببیجن دنگ بیجیا کردان دنگ بیجن کرد او بنگه هلبستا کردین نامن گذردن داتوار بین گلو تیکلیا دنافبرا دنگ بیجی و هلبستی تچی جو نابه گمان تکلی هی وقت نها میناک کانی او میناکا گود دیرو که ده دیاره گوچ قاسی او داسکرگیجی وقت دستانا مموزینی و گلک تکلی دنجی هنه گلک هلبست هنه بنگه هوان ام بیجن دستانین سترانین کردی بون دنگ اوی گو دنگ بیجان پیشکش کرن گلک جاران باندوروان دنگ بیجان دستانین کردی ده هلبستین کردی ده ببوره هیا جهلا دربرینی و جهلا دیتنی و جهلا ام بیجن آواکرنا هفوکی ده و بهتری ویجی سالخدان آگود دنگ بیجیا کردی ده گلکی باندورا خود هلبستا کردی کلاسیک ده که آگو پشتی سالین 1990 هات نویساندن دوی دمه ده ام دکارن ببیجن روشا دربرین و سالخدان هلبستا کردیش دنگ بیجی لور دست بکر لور باندورا دنگ بیجی بهتر ده سالخدان ده دست بکر وک پسندان و سالخدان بدویا که چیکه که ام دوی جدا بود اما زند من برا هلبستی و دنگ بیجی ده نابینن همان دمه داشی ام دناف برا آواکرنا هفوکی داشی نابینن راست بلی گلو باندورا دنگ بیجی لسر نفشی نوج هلبسوان کرچیه اتفرد ام کارم بهتر بزلالی با آخفن لسر باندورا دنگ بیجی هلبستان کردین گو هلبستا بخشاننی بساندن نگو ام بیجن هلبستان نو او هلبستان لپیش
ئەستەنگیەکە گەلێکی مەزن هاتن بەتایبەتی ji ber formekî ji helbesta Kurdî an û jen re tune bû. Helbesta Kurdî û jen nehatibû nîvsandin, hevoka Kurdî jî bi awayekî bexşane nehatibû nîvsandin. Her ew di mabû di wê kêşesazî û wê wezin û wê hevkêşiyê de. لورا gerek bû got formek ji helbesta Kurdî re were dîtin. Ew form jî di strana dengbêjiyê de hebû. Helbestvanê Kurdiyê got helbesta bexşane nîvisand, da sûdeyeke mezin ji dengbêjiyê, da asteyeke mezin bibûre sûdeyeke mezin ji dengbêjiyê wergirt. Tu wek ciwan nebî di helbestê te de heta çi asê dengbêjî di helbestê te de xwe vedayê. Yê min dengbêjiyê li cem min bêhterî got wek mijar yani bandor li me kir dîtina dengbêjan ji wêneya helbestê re bandora wê li ser me hebû. Min di vî warî de sûde ciwan girt bêhterî ziman ji ber cudabûna di navbera zimanê me û zimanê dengbêja de cudabûna demê ye. Ziman jî bi demê re tê guhertin. Ew di stranên dengbêjiyê got me melwan guhdarî kir. Min sûdewer girt ciwan got çawa eskarî bim li jiyanê binhêrim. Tevî got ew seqayên jiyanê jî hatine guhertin. Yani dengbêjî herdem di mijara wê li çolan bû, li çiyan bû, li şer bû, di hezkirinekê de bû cuda bû. Hezkirina me ye got îro li bajar û di bin baranê û seqayên cuda de çê dibe. Tevî wilo jî yanî sûdeya gumon yani rihê dengbêjiyê jî bandorayê li ser me hebû. Rihê Kurdayetiyê, rihê tenêkbûna Kurdayetiyê. Ji dengbêjiyê ez fêr bûm tiştekî pir xweşik got ez çawa Kurdekî nazik bim di helbesta xwe de. Ez Kurdekî tenik bim, nehişk bim wek helbesta Kurdî a got hevkêş hate nîvsandin. Belê ciwan yani îro roj em karin bibêjin got ew rihê dengbêjî li ser asta gotinan, li ser asta hûnandina hevokan, li ser asta wêneyan yani di hemû celibên wêjeya Kurdî de çi roman, çi çîrok, çi helbest yani ew rihê han xuya dike îro roj em karin bêjin vî tiştê. Belê xuya dike lê ne bi awayekî giştî weke em bibêjin got mijareke dengbêjî em bibêjin destana derwêşê evdî nebûyî roman. Wisa ne em nikarin wisa bibêjin. Lê em dikarin bibêjin ji destana derwêşê evdî tiştin hene di romanekê de diyar dibin. Ji destana Fatıma Salih Ağa tiştin hene di helbestekê de diyar dibin. Lê ev mijar bi xwe jî gereke bibin mijarın çawa memê alan bû me mozîn. Gereke dengbêj yani ew tiştên got pêşkêş kirin em karî bin wan careke din bihûnin bi awayê helbestê bê, bi awayê romanê bê, çîrokê bê. Em karî bin zimanekî din bidin wan sînaryoyeke din ji wan re ava bikin bêhtir nêzîkî demê. Li vir tiştek heye jî em dest têwerdanê di teksta wê de nekin. Ji ber yek ji aloziyên stranên dengbêjiyê ew e got her got nifşekî hatin got hestin nifşekî din bi çanda wî nifşî hatin dijekirin. Di encama wê de jî çi bû got ev destanên dengbêjiyê, stranên dengbêjiyê bi rengekî gelekî cuda ji koka xwe gihiştin me. Mişxwe mînakeke gelekî diyar jî divê mijarê de heye dengbêjê Kurdiyê navdariyê deşta Sirûcê mişoyê Bekreborê got memê alan ji devê wî hatiye wergirtin dibêje dibe ez dikarim memo ji zindanê derxim bêhêlim çend rojan bi zînê re bijî û dîsa ez wî vegerînim zindanê û di zindanê de ez bêhêlim bimre. Ev diyar dike bi çi qasî ev stranên dengbêjiyê çi qas guhertin li ser wan çêbû. Her got ji nifşekî diçûn nifşekî ew nifşê han çanda xwe li ser zêde dikir, çanda xwe li ser belav dikir, carnan çanda mislimantiyê bû, carna çandeke berûva jî wê bû. Dema got em hewl bidin, got em tiştekî bihûnin, em hewl bidin got em van stranan van destanan bihûnin bi rengê xwe yê got baweriya me pê tê got em dibînin rengê herî bedewa xwezî em ji teksta sereke ya resem dest pê bikin ji bo em karî bin rihê xwe bigihînin ji ber di dawiyê de jî dengbêj bandoreka wanî mezin gelekî giring li Kurdan hebû ji ber spasiyek ji wan re gereke wan aliyekî gelekî xweşik ji çand û ji dîroka Kurdan parast. سرای
وقت من دسپیک جی گوت امیل بچکی لسر کلاما سرایا محمد آقا بسکنن آگو شیخ سلو گوتیه وی کلامی جمله هلبستی دی چاوا کانون بنرخین جوان نها مخابن متخصت از بدنگ الشيخ سلو قهداري بكم جخوا أوجدت سالين بري 1900 بري 1800 يبو بري 1800 يبو لو را مستران بدنگ وينا بهيست ما بدنگ هن دنگ بيجي دن بهيست ستران هندور خود راد هجي قلق عليين هلبست ستران بداوي خوشكه هلبستك خوشكه جي امکارن جسه هلاله بنیرن سترانا سرایا محمد آقا گو دنگ بیش شیخ سلو دبیجه ده دست بگه ده تشتی گله کی بالا من کشاند به هزمونا در برینه بو آوا کرنا هوا که گله کی خورده ده سترانی ده برنگه کی هاتیه برنگه کی بخشانه خورد دنگ باندور لدل دکه هر وقت لگوه جی دکه گو هوا کدریا خوی نورمال در باست با اونه چی کریا یعنی وقت میناک هم دکارن بیویجن دست پیکی دماد بجه لی سرای راب بای سرای بسر مده گره گره من لهوا که بن هرن هوا باش خورده دهلا دربرین و آوا کرنی را گلکی خورده مجرد دوی انجی آگری دای تنكبونا حسكرني ورحي دنگ بيجان ينكو قريبون حسكرني بأوايك خوشك آوا بكن وخوشك سالخداني نوي بيشكش بكن يعني اوجي بالا مكشان جبر هالبسفان و دنگ بيج او كسن ينكو حستكن چقاسي دكارن حسكرنا خوشك ديار بكن دفر دجي مجارك قلك خلق قلك خوشك هيم دستراني دا دماد بيجي خزيما بوزي سرايا محمد آغا بچرخه بدولابه خودی دزانی بالی دخه بسر دو لیوی تنک ده دچه دزیوره. الفر تنکبونه گلک خوشک هی هم دگوتنا ده و هم دسالخ دانا سرای ده کشکاگو شیخ سلوجی حستکه و دلاویه ده مخابن ناگهجن هف. ام الفر کارن دان بر هفک خوشک چه بکن. تنکبونه سالخ دانی بتنکبونه گوتنی را بتنکبونه سرای بخوره. يعني هم دربرين تنكا هم قوتن تركن هم سالخدان تنكا هم كتشك تنكا افناجي ددي ديار كرن بيشقاسي مجار يقرت يعني قشكا وبدوية ويها مجارة سياجي وقت دواري هالبست دا امكارن تدا باخذن مجارة چاندا كردية چاندا كردي دا حس كرنو دا كرد دما حستكن چقاسی درسوزن جهاز کردن خواره. شخصی لود داوی استرانی داد بیجه هرچی ایشو شکایت دجان سرای محمد آقا دهانه تمامی توب به ورا جانی شخصی لو. اونا دده خویا کرد به چقاس چه حستی کرد انجام آویده جی چاندا کردی آگو ام هینا بکارتینن دمام جهف حستی کن یک جمعه نخوش بجیدن رد بجید بخوزی از نخوش با و بله دشونات ده با خوزی از با و نتو با الورم گرچه بیم کارن دان بر هوا که نابرا دو چاندا ده چه بکن چاندا عربی چاندا کردی ده چاندا عربی ده همان میناک هیا لنو صايد دبيجن ليلى العراقي نخوشا خوزي استختوري تبع ليلى كرد وصلنا بجن كرد بخوزي از دبا من از راه يجم ايش تو برين انت لفر ابجي عليك عليه دنگ بيجي بو درسوزيا حسكرني دنگ بيجي ده بلي جوان برسامني داوي قالو ام دكارن ببيجن يه دنگ بيج هلبسوانه نها لغور بيفرين ويدمي و دیتنا هلبستوانین و دمیج هلبستی را نگاری بون ببیشن یه دنگ بیش هلبستوانه لی نهاد و دمیده دنگ بیش بهتری گو دنگ بیجه اف تشتی هری بده و مراف گو دنگ بیش بی دنگ بیش هلبستوانه و کسی گود بیشن دنگ بیش نه هلبستوانه گره کلی بوری نخوشوان بخواستن هلبستوان جوان نبی گل که سپاس تیرو بجداری خلق همه بو سپاس خوشمان از کیف خوش بون گهدارین رادیو آوون ام گهشتن داویا خلق خوی یا ایروژ یا برنامه خوندنا کوی دوی خلق ده مب میوان خوره هلبزوان جوان نبیره تیکلیا هلبست و دنگبیجی به هفره کنک شکر حتانی خلق کدن هون بمینن دخیرو خوشیه ده